ka United Democratic Party hakajing lang pai ba ka bakhadu ka long hakani kasibalang harang thong kilapun pai ka jingkaman ba ka party kan japsuk hakani election MDC sitang samoy na langren kaban long haka pratrik mentau benai ka UDP kala jir iba pius marwen emeli ka than ban aireng hakate hadian ka jingklat no MDC jongka uba nasar marwen kibabun kinongkan kentup nandu jenos ketri ka party ba jimni motho MDC barim kate ka than ba manstri nongrem bat kiwe kilapun pau ba ka party kasngou skam ba kinjab bai hakani kan tiro dengan semua hagani ke genting ko nanda ko ko pa jong sinong jong karani ko constituency la ai e ke jing jong ke bedar urang nomor ke jing tli ke jong ko po tanong ke jing angmos banwara e ke development hagani karani ko constituency e ke tu ke jing angmos ke jong pin ha to ko po ko pen jong ma bios nangen bahani ke genting ko mentaro in ai ke ne ka ke jing sya Nada yo e ke jingjong. Ngen yang angin sayo shisho e ke isi ke council ada district council. Jadi saya nada kia burung martelian kia mesti district council burung paman saya YouTube aku mengisi ilang benong saya baru. YouTube ilang benong si yang berkenong ke burung jong kene ke London constituency kenong ke burung dia pergi pai jong ke Ranipur constituency burung. Dengan syukur berkentu yang lebih ipat banang syaksinong dengan syaksinong dia semua hal dengan genti ke pemerintah wadung antara dia syukur I bet ya ke jika syang nak kalian berjumpa ini berimbuat menginjau tanggusan ajar imbuat menentang mereka taruh berkebersaudaraan mengapa dia dengan WhatsApp group jangan digarani konstitusi mana sih kita ibarat sekasing UDP nak ke Kongres, nak ke NPP, dan kepentingan siu hari ini dengan UDP. Berkini kencing penjok jompi mentah hari ini kencing, jangan. Karena berkelanjut show ini ke parti UDP. Pengajian siam, menginum kot tangan ni, minum kot tangan ni. Oh, hajar arpulai, kendai sekapani kejuni. Bersiam, ya ulakam juga jingsen syar. Akan dikerjakan kejuni. Asal pulang pe juga seng HSPDP, keseng HSPDP ru kini nomi keman, kinong yang lama keseng HSPDP ni don kejingnya suku jingun, ni don lang kejingnya kerbuan apa ni? Nak kalian jong bak pius marwen pun yo ya kejing jong kebetulan pulang akan dikerti kebetulan. Nilai keren, hakini kejingnya lang di babon. Bandai semua nak ini ramba juga parti. Gong kanong tam wak bius. Akan ini election di pemerintah. Kiong kebetulan tam kedai san hajar. Akan MLA election kedai tak lain hajar mo. Jadi akan ini MDC mentah kedai san hajar. Bandai semua kenal. Ya kejing keren jom presiden ramba joni ba memba tusi ni don kejingnya sulok. Gong ba jemino ngenya tuisitong Bangdainak san hajar, bangmentang ramau nak sespa, kambut ke dimanwan sampai UDP. Bila yang beni yang jingin tuli bijompi, nak mentang manwan ra, yang keroi kapar ke development, ada dengan konstituensi bijompi. Bangangan, dah jingin tuli jompi kipat ba, ada dengan genti ke pementaru. Kalau penwan dorbiang, yang kejing terekam jom ke isi, ke district council ke pementaru.